Kekenhun jong kinongkit kam Kaseng Khasi Students Union KSU ha kejingelam usamla Donald Thaba General Secretary kalai kendu iulat kejela UCH Vijay Shankar banyakren halor kejing pentre kami kimat bagi KSU keladawa naduk gisnem kat kendai spa prabusan. Usamla Donald Thaba ulai thu akinong thok khobor hadin kejing ekren bat ulat bakaseng kala kerpat ban kentu ya ulat ban pentre kam no ya ke inline permit kejing ta ke Citizenship Amendment Act CAA arjar kat kendai ke Indo-Nepal Friendship Treaty kat kendai spa sanpau ke kenrum port hapring ke Meghalaya Assam bat kejing penrung ya ke ketin khasi ha ke kernet baprajang keriti sensyar keri India. Kini kimat kidai ki bedang sateng ya ki ke sorkar Meghalaya bat ke sorkar India kimpat penterikam haduk menta laong ke kubor ne kinong yalam ke KSU. Kendu kejongi ya lat jela CH Vijay Shankar mentak asing kalong kalor di nyutli kimat iba nakapor kaseng galak jepun snow mendai tang ya ka state government mendai wat ya ka central government dulu. Tidak jengwan kejongi pelongi banwan kalong ba hadien ba ngi ba kendon kanu ka jemput syai nak kaliang ka sorkar jalan ka sorkar padeng ka pelong ni lihaban wani bisa lat sim lang ya kini dimat tiba ka ki isu kalabu ahmad ke ki isu alai keren ya ka benkong du kamat ka bolong ka ba di banba jong ka beri ngudrat la keren la kapor ya yang nut la kapor bakata ka dei ka inalain permit nilai keren nilai tersani bahaya ka inalain permit nilai persnguru ba dang hau araja tak kendai ka sorkar ka assembly yang jela kala sim dengan negara resolution ba di penteri kam ka LP ko jela matum juru ba ngila persno u ba haba ya ka Manipur ka sorkar India kala apat ai ya ka inalain permit au araja tak kendai balai ka ini haba ka jingi ka jingi ka ladai na du sedang tak kendai spa kapusan tanpa haba Manipur ka jingi kadang sedang araja tak lai binalor ka inalain permit nilai keren ru ya ka jimta jong ka Citizenship Amendment Act ya ka jela ka jungi ka than berapa we amar kembang yu hi ba ka jela ka jungi beri nyutrap labun sang lagi di poi labun sang di beri di buan la Bangladesh du stam ka kendai spa nyu poi punta ter di buan negeri di baper di buan ban buai senong angi po beri nyutrap ha bang lai babun di caka di bagi trai muluk la kelarit pan kala ki jong ki snag di ha mo nila masaki wat ni apo sor seluang tingla pasno u ba ya ka si hi ondai ban penteri kam hini ki thang ki jongi yang ba kepala ka sorkar kalau ong ba ya bagan exam ya ba sorkar peringkat exam ni kini ki schedule areas ka Meghalaya ndre ha bani ipat ba kini ki non schedule areas su hi ha ba ki non schedule ki bun ba ki nongwei no ar ba ini ba ki trai muluk ki duna ba kini ki non schedule area buat lagi schedule area sulu di bun ba kini ki brill ki banabar ing yong bai pada di ba high exemption di banabi full exemption ya ke Meghalaya pada long ru borok kawai ke north east ndri ka jingtua ai ka long ba ide ban weng no ya ka Citizenship Amendment Act di nomor ngi ba ke jingon bukai snong di brill Nepal lang ba ka an ka bala ka ni treaty ke jinge soi ka bala soi ho snam ka tendai spa sam thau ka pelong ye ki karne peli bikin wan bukai snong apo ka ni ka jela ka jungi ni dawa ba ya kami Meghalaya de benweng no nak ni ka purview jong ka Indo Friendship Nepal Treaty aman pendu ya ka andre ban polak no ka Meghalaya nang ba kinomla diberi buan Nepal buan bhaisnong hni apo ka jela ka jungi ki koi ka mat ka ba ni la ya keren ka dei ka jinya ka jak kaput la ka por padang ka Assam ka Meghalaya ka ba ni kentu yulat bo de ban tuklar lem ban betul nanti lam ni ki artli ki sorkar jela wala kiladon apa dengan jinya keren namar bangi ba hakini gi kinga sniru wala kapag jinga keren gadon jinga kan at kimi ka por ka mangi po west kasil su gadon ga jitmu yo ka Assam mansna surok ha ithan yang dia po west kasil di nakaling kaseng persajur ya kata ban gi pesoro yu namar ba kata ka jitmu hi bansna ya kata ka berpeni ya kata ka tribal state house nam 1972 kalong ban ailat ya ki trai muluk bakin sensar hi daladi matum juru bagi jaka jungki bahap apo ki hima ki baper kin hap be po jalan Meghalaya ini persong bagi snong khasi hi ki padang kejing kan at bat ka Assam ki ban nyakran ka fis tu kidei ban hap apo ka jalan Meghalaya
sakui kamat kadai ka Central Agricultural University kaba ngila keren la kapor sakapor bat ngila pesco yu ba hau arja sikau ka sarkar pedeng kalapan bena ba snano ya kata Central Agricultural University apo Meghalaya bat ila shimru ka jaka kamba arspa ekar ko kerdam kulai ke Boy district ndre pausi hadin arajar kendai bidi pun benano ban seng ka College of Agriculture ka banong affiliated ka Central Agricultural University hangthi hapo Impal tingi ngisno bala dengi don la ka Central Agricultural University kan yarap ha ya ginong rap berkunjuru kan yarap di samla puli bagalong ruka lap aikam aijam bat nyempu asu pensusah penyanyi Impal dari pembagi kular ki dengan wanra di sakoi hadu kadai kalau kembali ke hadu sakoi kamat kadai ka jepurung ya katin kasih hati schedule ya kenir ya snow nomor ka sarkar jelar kala pas resolution dia ka baidai bat ka jepurung ya katin kasih hati schedule kalau ka ILP hi nomor musuh snow bat sudan bitang hakata ka scrutiny ke examination di snow yu ba examine su scrutiny sa di melong su di hap no ban lei ai nakaling ulat hap ban tentu ya ka sarkar pedeng bakan lei ai no ban peryo ya kan ka ILP le ban perung ya kapat ban perung tin kasih hati schedule kamat ka bakadu ya bagi ya keren gadi halo ta konrum kan ram kar kom kam jam jang de PC kam tam ha da baidai bakan ka MCS nila pesno yu ba ngila ini kita ki arpo ligi points ki ba kunu kela penjanai jeli ya korkom trikam jang BSc kelam bakan dan gono gajing laptop gajing tingkam ya ki bahaya ngasem nani ya ki ba itu pau nani ya ki ba ai bisa nila ai gini ki arpo ligi point kita ki arpo ligi point ki de benila sim lagi jelagi prepare ki Public Service Commission ni jelagi prepare trikam ba kanam dan gono gajing laptop dia kan niru nila bu nila ai seboro andru pun ngut ki MLA ki badan apa assembly bat keladon beri su apa assembly ya gini ki arpo di point dari kam dadon pan kecingnya keren meni ba kan niru kami kop ban point sunuru kada kala pelong ini ban kendu yulat ba un jele ban penbek ban pentrikam ya kita ki arpo ki mat jeng dawa jeng ki isu klang ba kar kum kang jam ang ni apa jelas ni kanam lo ka ba thok ban ri ki bedai hok ban yo to kam ki dei hok ban yo